kitabu de babu 13 tambogal sappo e tataɓangal fi salati tarawih no yewta en fi julɗe wi'eteɗe tarawihi ɗen koni tarawihi ko fawtagol julɗe fawtagol ɗen wa ahkamu ha e ñawoji muɗum ɗen mimma shara'ahu hino jeeya e ko shar'ini ɗum nabiyul huda o annabajo peewal wi'eteɗo muhammadun sallllahu alayhi wa sallama no jeeya e ko shar'ini fi shahri ramadana e nder lewru suuma e almubaraka waɗando barkindu salatu tarawihi julɗe fawtagol wahiya ɗen sunnatun ko ɗe sunna muakkadatun tentuɗo summiyata ɗe wi'irama tarawihu li anna nasa sabu yimɓe ɓen kano ɓe laati ka yastarihuna hiɓe fawtotono fiha hakkude majje bayna kulla 4 raka'atin hakkude darɗe nayyi kala li anna sabu kamɓe kano ɓe laati ka yutiluna solata ɓe juutinayno julde nden salatu tarawih no nelaɗo e sahaba juulirayno ko juulugol nayyi juutina ɗe fawto imma juula nayyi kadi juutina fawto sabu fawtanɗe ko waɗete kon hakkude mum ko ɗum ɗe innira ɗe noddira inde fawtagol ngol julɗe fawtagol haray ko yen andu salatu tarawih monɗen wadde on ko yen andu firo inde muɗum nde golle ɗen kadi wa'awa firo muɗum gon noon julɗe fawtagol enen sen fuɗɗike ɗo juulayɓe 1 ma 1 ko immagol waɗa rafal bayana ɗisetaki hakkude mum e fawtagol ɗisetaki hakkude mum sabu tun hawjere e sabu heñaare waɗugol ɗum rafal yen noon en wi'i julɗe fawtagol haray joni miɗo lando honto fawtagol ko waɗɗen kon hakkude ɗon joni enen joni siɗen faala en ittay salatu tarawihi watten salatul acal itten wigol julɗe fawtagol watten ɗon joni enen remplace ren ɗum julde hawjere par ce que ko ɗum woni waɗede e jungo woɓɓe go'o wa faalaha nelaɗo gollinde e julde jama'atan jama fil masjidi kay wa fi'luha afwan gollugol nde ɗo julde alegoy applikugol nde julde ɗo jama'atan waɗa jama fil masjidi ka julde afdal ko ɗum ɓuuri laɓede wondude kadi mo juuli ka suudu salatu tarawih on kadi mo mari baraji faqad sallaha nabiyu sallllahu alayhi wa sallam gomɗi annabaji allah on juuli ɗe ɓe saabi wondude e saabaji maɓɓen fil masjidi ka juulirde layali e nder jemmaji seedaji tumma ta'akhara reftiɓe nettinoyi ñande goo ɓe sali yaltude an solati bihim fi juuludugol e maɓɓe fi hon ɗum noon khawfan ka kulol min an tufrada alayhim fi nde nde farlete e hoore maɓɓe kama sabata wono tabitiri no fi sahihayn ka boukhari ka muslim an aishata ko yettanene aicha radiallahu anha anna nabiya wonde annabaji allah sallllahu alayhi wa sallam salla o juuluno fil masjidi ka juulirde data laylatin ñande goo salatu tarawihi on o salla e bi salati juuli ñentini julde makko nden nasun yimɓe goo ɗum wiyetiɓe mbi andi summa salla refti ɓe juuli min alqabilati jemma hikkiɗo ɗon o wa kathura nasa yimɓe ɓen ɗuuɗi hanki hande ɓuuri hanki summa jitama o refti ɓe moɓodiroyi non min al laylati salisati ka jemma tataɓo awirrabi amano gasa wonno ha ka nayaɓo hande kadi jama o muuɓi ɓuuri ɗeya balɗe feƴƴunoɗe ɓayne laaɗo ii jama o mobilisike tinnare nden e curation e fimum falam yahruju ilayhim ɓe ronki yaltude e maɓɓe nden ñande ɓe julnaɓe ɓe juuli ka suudu maɓɓe falamma asbaha ha ɓa weeti andingol yimɓe ɓen ne laaɗo salaki do ɓe ɗanaki kadi ɓe yejjita kadi ɗaala ɓe maake gadoro ayto komɗimi alladi ɗen golle sona'atum ɗe golluɗon falam yamna'ani haɗalina min alkhuruj ilaykum yaltugol julna o illa anni sowna min khashitumi hulu an tufrada alaykum ndeɗe farlete hoore mo mana ko haɗine laaɗo yalta ko kulol ɓay ɗum ko julde naafila ni wona farilla fi wota ɓe allah yi'ulegoy awa tinnare maɓɓe nden ha o farla ɗum e hoore maɓɓe himo anduno noon julɓe teeɗuɓe imanu sifa meɗen aroyay tawata hay farilla on ko ɓorto piira juulirta ko naafere ma naafila on jon noon si farlama nden ñande imo andi ɓe wondi ɓen waway ɗum ko alda e ɓorto piira imo andi no woɓɓe gono aroya ɓawa sifa me en ma ɗum sifa jamanu me en fewn ɗo mo andi tata hay si ɗum watte ko ɓorto piira bimana noon ka faveur me nde tawno kanko ko nabiyu rahma ko annabajo yurmede kanko ko ardiɗo kono na faveur makko on o darata na faveur ɓeygure makko nden o darata ko faveur ɓe o ardi ɓen ɓe woni ko o darata yo allah arsuko en sifa ɓen lanɓe ka leydi men lagine ɗo e dendanangal leyɗele julɓe ɓen tawɓe hara ko daroɓe ɓuttuji meɗin ɗin enen maslahaji meɗen ɗin enen allahumma amin wa fi riwayatin no ari e fillahi al-Bukhari imam Bukhari wa dalika ɗum fi ramadana koye nder lewru suumay wa faalaha sahabata
hu golli ɗeɗo julɗe sahaba makko ɓen kanko ne laaɗo min baadi ɓaawa makko wata laqqataha longini ɗum ɗo eggini ɗum ɗo e ummatahu mofte maɓɓe ɗen bil qubul mi mana saabu jaɓugol weltora aalegoye ɓeeɗa waɗi ɓeeɗa yi ɓeeɗa waɗi ko noon longinni jokkodiri ha hewten enen ɗo kadi enen kadi hiɗen waɗude aroyoɓe ɓaawo ɓen ɗon kadi yiya waɗa wa qala sallallahu alih w sallam ne laaɗo maki man ɗama kala dariɗo maal imam wondude imam o juuliɗi julɗe hatta yansarifa ha imam o gayni kutiba lahu windante mo qiyamu laylatin baraji dariɗo jemma fof juuli wa qala alayhi salatu wasalam ne laaɗo maki man qama ramadana kala immiɗo dari e juuli ndu lewru suuma e iman no hara ko iman o warri nayingo wahti saban e tañƴinagol baraji ɗin ka Allah wofira lahu yafantema ma takaddama konko ardini min dambi immorde bakkato yi makko ɗin si tawi himo woɗɗiti jani ɗin muttafaqun alayhi fa hiya oɗo salatu tarawihi sunnatun ko sunna sabitatun tawtuɗo la yanbahi hananalel muslimi julɗo tarkuha accugol ɗe amma adada raka'atiha amma kontore darɗe majji on ko raɓɓiɗi kon dambugal ngal no yaaji woten faaɗinan hoore men woten ɓittinan hoore men falam yathbutu tabi taali fihi muɗum cheynu hay e hunde ani nabi ko ƴetta annabaji allah sallah sallama wi'ugol ko kontore ko beetel ma ko beetel walla fiyakeɗen fi dalika e ɗeɗo salatu tarawih waasi on hino yaaji muno faala juula woot e ɗiɗi muno faala juula nayyi muno faala juula sappo muno faala juula temedere kala ko tata on tigui wawa juulude wata en kiritu kuma wata o kiritu hoore makko wata goto kadi innu ko beetel juulete so wona ɗum aray boni aray mara dalili ɗum muran ɗum ɗambugal ngal ko yaajugol hino ɗo masalan qala cheikhul islam ibnu taymi rahimahullah taala e imam ibnu taymi o maake kanko wiyete cheikhul islam lahu noodeno kanko neɗɗo julɗo wonɗo naafude on wonɗo julde salatu tarawih on omo mari droit an yusallinde o juulata 20 raka darɗe nogay goɗɗo wiyatamo no ɗuuɗi koma howano ɗum woniri mashhurun ko lolluɗum min madhabi ahmad wa shafi'i e madhabi imam ahmad e imam shafi'i wala wono odanmo kada ni salli nde o juulata 36 capantate jeego darɗe goɗɗo innatamo o ɗuɗɗini kama howano ɗum woniri kadi madhabu malik ko madhabu imam maliki on no o andi enen hiɗen inna tun buy e meɗen no inna kañum koye madhabu imam maliki woni kono tawa ko wolugol ka hunduko tawa wallahi ɓe wona madhabu imam maliki ka haqiqa andite enen naafugol ɗo darɗe 11 ɗum ko ɓurto piira si woni lewru ndun timmini ɗo 10 buy e meɗen hewti ka juulirde wurtuma geeƴe juula darɗe naafila ɗiɗi heeɓi ɗo e ngayno yeɓɓutude geeƴe ɗe tawa hande kadi ko witiɗide nden heddi tawno madhabu imam maliki kamɓe ɓe juulay ɗum darɗe 36 ko honto wiyeten koye madhabu imam maliki wonɗe watten yilli enen e ɓe yimɓe madhabuji e ñaawoye ñande dargal boyno inna ɗo no madhabu kaari golla golle luutodirɗe ko kaari gollata kon inna kañum ko madhabu makko woni andi kanko e oɗo ɓe ñaawoye par ce que no firi ko woni waɗude kon ko oya waɗi ko woni accude kon ko oya acci ko ɗum waɗi so o acci par ce que o yihimo e madhabu makko watten yilli ndaren defte imam maliki ɗen no ɗe sifori no debbo ɓornorta ndaren siko no rewɓe men ɓe ɓornori no ɗe sifori noon ko honno gorko ɓornorta ndaren siko noon wonɗen ɓornorde no ɗe sifori noon ne laaɗo no juuliri ɓafof muɗum hiɓe sifi ndaren sen tawi fo muɗum no feppi modi immo ɗe lollinen koye hoore madhabu imam maliki wonɗe sen tawi ɗum feppa wiyugol men madhabu imam maliki wonɗe hara ellaji ɗinno ɗon gogo en woli ko na gonga ɗiɗi hara hiɗen toñudemo hiɗen hoynudemo hiɗen sabutudemo ɗum haray ko wattugol yili e ɗum moƴƴa wala wono waɗanimo kanko juulo on an yusallinde o juulata 11 raka'a e darɗe 11 goɗɗo wiyatamo no fanɗi wa 13 raka'a darɗe 13 goɗɗo wiyata no fam wa kullu ɗum ɗo fof hasanum hino labba fa yakunu laato noon takthiru raka'ati ɗuɗɗingol darɗe ɗen aw taqliluha ma fanɗingol ɗengol foppu yo wonu bi hasbi tulil qiyam sabu embere juutingol daragol ngol wa qasrihi e raɓɓuɗugol daragol ngol wa umar radiallahu anhu eno ɗo sayyidna umar lamma jama annas tumande o moɓidirno yimɓe ɓen ala ubayyi ka ubayyi no gasa bun ansari no gasa ubayyi yugo salla bihim o julnuno ɓe 20 raka darɗe nogay o sahabatu sahaba ɓen radiallahu anhum minhum no maɓɓe man yaqullu on mono fanɗina ɓuri
ko tata hewta nogay. Wa minhum ma yaktur no ɗuɗɗina ɓuri ɗon. Wal haddul mahdud kerol eɓɓangol ngol happangol ngol la nassu alayhi nassu alana ɗum kala bi mana wiɗo ko beetel o mara dalili ɗum mina shari immorde shari ara ɗum ko dalil ka faamu makko ka beleɗe makko o itti sowna ɗum yo innu min komi suɓi ko juulugol tel menen ko ɗum min juulata ɗo lanni kono wigol ngol ko ɗum ɗum duwa ɗum ɗum hay goto mara dalili ɗum ko ɗum Salih ibn Fawzani wi wa kathirun hino ko ɗuɗi noon min ala imma immorde hooreɓe ka juulirde wona hooreɓe madhabuji ɗi nde fanda ay immatal masajid hooreɓen ka juulirde no to mbuy e maɓɓe fit tarawihi e nder o tarawihi ɗo yasulluna hiɓe juula salatan julde la yaqiluna ha tawa ɓe haqqilta ko ɓeni juulude kon wala yatma innuna ɓe deƴata fi ruku e nder rukuuje ɗen wala fi sujude wona e nder sujudeje ɗen o tamanina to tawale deƴugol ngol rukunun ɗum le ko farilla wal matlubu ko ɗaɓɓa kon fi solati e julde nden hudurul qalbi ko tawnugol ɓernde on tigi nden ɗon tawa wona ɓandu ndu wonɗon ɓernde nden ala ɗon bayna yadayillahi taala yeeso Allah watti azihi e yuɓɓugol makko bi kalamillahi e yewtere Allah nde hina yutula tumande nde jangete wattugol haqqille makko ɗen watti azihi yuɓɓugol ɓernde makko nden haqqilgol ɓernde makko nden bi kalamillahi e daalol Allah ngol hina yutula sangande ngol jangete fa hada ɗum ɗo la yahsulu heɓortako fil ajalati e nder hawjere almakruhati añande wa salatun ashara raka'atin juulugol darɗe sappo ma'atul qira'a wondude juutingol jangi on wattama aninati e deeƴugol e tottugol haqqeji julde ɗin fop awla ko ɗum ɓuri labeede ko ɗum ɓuri moƴƴude min 20 raka di juulugol darɗe noogayi ma al ajala wondude e hawjare borgo barga almakruhata añande tawata jangin on tottetake no selliri ruku timmata sujudu timmata juuluɗo darɗe ɗiɗi labiniɗe moƴƴiniɗe hino ɓuri marde baraji juuluɗo nayi tawi timminali haqqeji mayre on li anna labba sola sabu noon no haqqille julde nden wa ruhiha e ruhu mayre on wa ɗum iqbal qalbi ko fewtingol ɓernde neɗɗo on alallahi ka Allah azza wa jalla wa rubba qalilun heewi hunde fanɗude hayrun ka ɓurata moƴƴude min kathirin ndi hunde ɗuɗude nden sabu moƴƴinegol ha moƴƴa pihum fanɗu kunkun gollire no hawjiri e borgo barga e bonnugol hunde ɗuɗunde nden wa kadalika kono noon tartilul qira'a jokkendirgol jangin on afdal ko ɗum ɓuri moƴƴude min as-sur'a di yawnagol ngol yacco heña wa sur'atul mubaha yaccande daginde nden hawjande e nder qur'an on ta ko hawjande daginde nde mara bakkatu yallate ko nde woni nden la yahsulu ma'aha tawa heɓota ko wondude e mayre isqatu shay'in fukkagol hay e hunde min al hurufi immorde e hurufuje qur'an nden fa in asqata si fukkike ba'dul huruf yoga e hurufuje ɗen li ajali sar'a sabu tun yawnugol ngol yaccagol ngol lam yujizi dhalik haray ɗum ɗo yononta mo kanko neɗɗo janguɗo on wa yanha anhu wuri himo haɗa e ɗum wa amma ida ɓara amma so jangi qira'atan jangin e bayyanahu qira'atun jangin bayyinatun ɓanguɗo laaɓuɗo yantafi'u biha tawa naftora e jangi on almusalluna mo ɓe julde ɓen halfa o ɓa makko fasan ko ɗum ɗon ko ɓuri labeede sabu wagada dammallahu gomɗi Allah ŋiñi Allah feli alladina ɓen yaqra'una alqur'ana jangoɓe qur'ana bila faham ko alda e famgol ma'anahu ma'ana mayre on fa qala ta'ala kanko Allah teɗo to ɗon o daali wa minhum no e maɓɓe ummiyuna humen binneɓe la ya'lamuna kitaba ɓe anda deftere ko ɓeni jangude kon sabu borgo barga maɓɓe angal wattugol yiili e muɗum ɓe anda illa amaniya sona jokkugol yala ayi ko fanda tilawata ko jangugol nde bila faham ko alda e faham wal muradu ko fanda min insalil qur'an e jippinegol qur'an o faham ko fi famugol ma'anihi ma'ana mayren wala amal e gollitirgol bihi e ko nde yamiri kon la mujarrada tilawa wona telɗingol jangugol ngol tum intaha ko ɗo woni ko lanni kalamahu yewtere makko nden kanko Ahmad ibn Taymi rahimahullah wa ba'da a'immatil masajidi yoga noon e hooreɓe ɓen ka juulirde goo woɓɓe goo ton wona juulirɗe men ɗen ɗo enen dey ko juulirɗe goo tawata la yusalluna tarawiha kamɓe ɓe juulata salatu tarawih alal wajhil mashru'i e dow alhaali shar'iya ɗon no shar'inirano lennon sabu kamɓe yusri'una ɓe yaccoto ɓe hittina fil qira'ati e jangin on suratan hittinande tahullu
tawata sortoto iwa bi ada il qur'an tottugol qur'an o alal wajhi sahih do al hali selluɗon wala yatma'anuna taɓe deƴata kadi fil qiyami e daragol ngol wa ruku e waɗugo ruku o sujude waɗugo sujudu ngol wa tama'aninata tawale deƴugol ngol rukunu ɗum ko farilla min arkani salati immorde farillaji julde ɗen wa ya'khuduna ɓe ƴetta bil adadil aqalli kontore fanɗude min rakati immorde e darɗe awa fayajma'una ɓe hawtidira bayna taqlili rakaati hakkunde fanɗingol darɗe ɗen wa takfifi salati e raɓɓinɗingol kadi jangin on fanɗingol julde nden kadi awaligoy raɓɓinɗingol julde nden darɗe ɗen ɗuuɗa daragol ngol kadi janga juutina ɗum kadi ɗuuɗa way sa'atul qira'a e bonnugol jangel no fo muɗum hawtodira tawa modi en innata ɓe mari bakkat kono awa harabaraji huɗde ala toon hande kadi wa hada ɗum ɗo tala'ubun bil ibada ko fijirgol dewal ngal ni ɗum ɗo ko pagayni fayajibu alayhim no waɗɗi e maɓɓe an yetta qullande ɓe hulata allah wa yuhsinu ɓe moƴƴina salatam julde maɓɓe nden no sharia islam o wiiri noon wala yahrimu wota ɓe ɗaw anfusam wonkiji maɓɓe ɗin waman khalfahum e ɓen wonɓe ɓaawa maɓɓe ɓe woni julnude wota ɓe ɗaw hoore maɓɓe ɓe ɗawa ɓen min aada immorde e tottugol attarawihi salatu julde nafila nden alal wajihil mashru'i e dow e alhaali sar'ina ɗon bange sar'ina ɗon fi on tigi heɓu baraji kon koye muɗum man gama i ramadana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi nafoore kon koye on hadis wota o ɗaw ɗum hoore makko e julɗon ɓe jullude ɓaawa makko ɓen waffaqa llahu ljami Allah hawrindi en dendangal min Abdoullahi Kala e jurriya am e ono wonɓe jentade tafsir on e durriya mon yo Allah hawrindi en fof lima fihi salaha konkoni e nder muɗum e nafoore wal falaha e malore aduna e lahara musidɓe julɓe kala ko famini e mum on yettay Allah subhanahu wa ta'ala jarnonmo min Abdoullahi Kala du'ano ɗon lan ko du'a woni komi ɗaɓɓi inchallah e kala ko tawata faminake e mum wona ko jomiraɗo gandal waɗi ɗum ko aden tun yiɗuɗo yo diina kan yaajutako kañum woni sabu yiɗugol kurkanagol diina kan fi awa yo kurkano diina kan kañum kadi e fewndu muɗum kurkano julɓe ɓen kadi e fewndu muɗum e yiɗugol yo musidɓe en julɓe voyageur ɓe chauffeur ɓe remoɓe renoɓe awa aynoɓe hoɗuɓe ka biroji wonɓe extérieur no tawata hino faala jangude mara tan no jangira fiyo goto kala jangu ko alda e perdi tan ko alda e embouteillage wil hay e hunde haray ko ɗum woni ko naadi lay mum ko faminaki to wo tatay ɗon faalalan humpodirde fi faljutugol ma fi weltanagol e haray numéro téléphone ji ɗin no accita 63 60 53 09